razredu. Hvala lijepo. Srećna za prvi dan. Ko baš i nije? Sviđa škola? Te na veliku odmoru kad oni. Počnite istražaju, jel da? Od srca. Stari drugari, ali ovako radno će biti da se upoznamo. Jesmo. Možda vidiš šta će više taci sad. Hvala vam. Ćao. Hvala, dobro. Hvala. Dođenja. Hvala vam. Znači, da li sam skljati čas? I? Matematika? Ste jedno čekali da krenete? I onda to je igra srećena kapela. Ja idem na Allein hat Mladen Šarčević obtadašnji diktatische Theorie i Germanić Betis. Poštovana predsjednice vlade, gospodine ministre, gospodine uprava donatora pokrajinskih vlasti